ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Hakasin bening kong Khadc Hills Autonomous District Council Lyngba katna taxation haringkat bakatna information technology medagasingi kakak laitrik ubnai rempang gila play patba Jingsiew pisa online jonga professional tax Jingbit jingbiang bansiu online professional tax layarap lang na katna National Informatics Center Hagani gasingi ba play patba raidan lang ringkar executive member ba pe yakatna taxation ba fantin lakadong ka Congress medik harpuri ka executive member ba pe yakatna IT uba karne so shang wudu executive member ba pe development nor ki officer ka NIC lembe ki officer ka Khadc Habakran uba fantin lakadong lapin paw ka jingkmen ba katna taxation klalapan pen urlong gi jingtmu belas lamha bat kani kanyarap shibun ki patba khamtam ki bana jangai ki shnong ba ki jaka Matasi ka lai tarik panai ba ajap sau ni ala ban achieve ka way ka ba la angnot aslam ba bangin pilong online no ikini ki filing of professional tax ni ka jete lang bat ka department IT department balabat dai Congress kapuri ilai trade kat lang bat ka NIC kamtam ka badai ka kamin department bat kasih government ke bala yarap ingin namta develop ya software bang lala ban pentrai kam tasing la yo ban launch mentasi bat kan spen suk yo pat ba ha kalor ba ngi bun sin kini ki ba apply professional tax ki asa sajengai makin wan su shalong ban ya apply ke bai kali ka ta kal por ka ta te ka jing launch ngi kani kan sayarap sipun tak bisyong hayeng kila laban register ki kila ban enroll ki but kanyarap ru ban laj kini kilikijes sule sekin don bet mental ngila develop sendon ya u QR code ha ka professional tax certificate ba mla bachna thok chu mano tang scan ngila lap te kini kanyarap mat Kyntiew le se ya ka revenue jo ka council ru ka bangi depend ba ha kani ka Khadc Hills Autonomous District Council ke bangi yo na professional tax man snam banyo berkerja ni kita lop jengki noktai ki jongi ladu bang abat ki ya ka ayu first initiative di gani ban pen la ban file online no ikini ki professional tax ladu bang senang ban bati da kum nom yo ika san korot ingi ngi yo si snam le se gani kan jing don mentai kan online gila ban kan Kyntiew marbun ki aja itu banyak file ya kan professional tax sama baka jengai kan kata le sikili through income kinja le sikan Kyntiew ya ka revenue jung kindon ya ka po lai po ja le po tam besiu te kini ki jong ki government employee pat kitu layak ke treasury te takada menta ka jingdon jong kan ka online registration jungi online filing jungi hanyarap lomba man power kala kham bam buna tengi lala ban stress ban pha na iki shaki feel jongki te kala khamerap sibon ni kawai karong kata so kawai kan compensate ya kam nama ba menta kanjuk menta kamli ka ba ni ba pet menakani le chapter shalang samajai but expect begitu ki brio na sasalang samajai gin wan chru shlong banya register ya professional tax te ka pendunong tental si kan ni kan improve but ya ka ribhoi but ya ka west shen ni tang simpen biang iki ke bensi bro khot na yete bak IT department bakan pen biang iki te ki not kam te ke tu ngin sapen register kan sapen te kam online no iki ru te mentang nang sedang so shlong within 2 days ing la ban siu payment to apa day back professional tax. Untuk menurut kan Trekampura within 2 days segala Trekampura within 2 days. Nakaliang ka Congress merik harpuri habakaran klapan pawi ka jingkemen bakandi ka nyarap na ka jinglat ka pisa jong ka by professional tax bat kani kan Kyntiew shisha ka Khajna jong ka Khadc hi borok kawai.
Nakaliang ka jonga kung kayo in charge yung ka IT. Kalalong siya kaway ka achievement mo. Kaba nilalaban nung ban job mentakas niya bangila ayo ban launch siya kani ka i-filling online jong ka professional tax. Markani kajing tumo ban le online no yaki professional tax klade amde dang menta kade nadu hi warajar khandai mga kanaw nga bat kum ka in charge ka professional tax nilay coordinate nadu kitu gisnam bat kay NIC but nakidaw pa din say kiba mbapat bit pat biang bun ki mo naka software lim tay tingin patla ban pen odlong ban ayuban apply online ya ka professional tax ti aging so jonga ngas mo ba na ikublay karpang ya i in charge ka professional tax iba fantin namar ba nga ong ipi kani kamday ka badang menta kaday ka bangila ya kun nado o arajar khandai ti ha kajing bat kajong ipat kumi in charge ka professional tax pat ila shisha ila shimkia do kata but iro long la coordinate lang bat ka department IT teng ai kublay ro ya ki officers jong ka IT ti kumjuro ya ki officers jong ka professional tax do superintendent ki bala shimkia ki ba trishi tong ban pinodlong ban long kani ka ban job ka bangin apply baki pa ba ki la ban apply ka professional tax online dengan ngait scam ba hakajing ya try lang ringkat bat kay NIC te ngait scam ka ba kanumkut tang hang ni po shalong that si is castles ringin dang yai beteng shado siya po mo West Castles mangilon ka department siya West Castles ngilon ka department siya po Joka Ringway District tinga nga ang note hi ba nakaliang ka jonga kung kaiyan in charge joka IT ringkat bat ka jonga lang bat iyan in charge of professional tax ngindang la man pinurlong syo ikini ka badang sa pat kalikage yung ka revenue asyulong ba actually kung ong no mo kamdi ka basok tingting ki staff ro okay namadon kapor kabakini kibaday lai kibaday ban happen siyo ka professional tax kim one ban siyo along no ki violate long kidon kiba long kileklet den ray teng pa den nakaliang ka jo ka department ho ya trishtom kat bala mo nakaliang ka jo ki staff ro te kamdi ka basok te kadi kata ka leakage ka ba long ki instinct bakim one siyo tidak bagi monsi hukum turu ka bujing pada ya ka mo ka department ro ka department ro ka shimkia hi tambalong ka ha abede bat menta baki lala ban apply online kum ni te kum balaong i em charge ka professional tax te ka leakage se kan duna ba kamdan nam ka sinjam system ini ba leklat ban si kadon ka fine jing sha ka fine te ka ki happy ban si ya ka fine